отемели катар свакојек састи заедница, хем стубо, там морали, хем друштво, да ни права муслиман е породица. О ислами делаек бари предност е важност, ке черела пелафи тари фамилија, тари породица. Е породица права муслиман на не само купа мануша кола живинена тела лек крово, него е породица, е фамилија, ојтани еманети. А баш во свакој еманети, о инсани, ка одговорини, ем джеваби ка дълко Аллахи. Наредино Аллахи ко Кур'ани вачени дој, ја ејухеллезина амену, ку енфусекум ва ехликум нара. О тумен кола соверуинена, ара кен тумен коркори, а хем тумаре фамилиен, тарияк е джехенеме сири. Па е фамилија е породица са совачера, ојтани еманети. Е породица обајтан од ханкоте сикола пе одини. Е породица тан од ханкоте сикола пе морали. Е породица и тан од ханкото инсани сикола респект и поштовање, а хем мангипа. Код дисутно вакти правален е породица и тани тепена изазовини буд баре искушењенца, сар со си немар, гафлети, сега те накиба овакти, лошна узорија, претерано користиба технологија, буд хари комуникација, никоника савди више лафи на черела, тало е крово беша, фамилија инак, одаде дај, очаве, саворе, ама никоника са лафи мухабети више на не. Одоле се бути битно која маре чера тирана о намази, чери балафи ек јаверенца, ек заедничко вактите арака камаро, живото која е само е фамилијака на кап. Време која кулава само е породицаче. Се овакти е породицаче, авди е бути битно права муслиман. Авди омануша сади со си сиден време само на пе фамилијаче. Но тој е проблеми баро. Омануш, валлахи валанико прво тан ко животот е чивел, бире породица. Е породица лесили увеко прво тан те овел. Неко авди е вичинито негде теđа, одби, наштитјава. И сима черете джаве, чавенте собляра. А не довала джаво. Е породица е манушенца и ко прво тан. Валлахи скоро десинјапе манги нема е квенчиба. Мануша углавно и неко брака одлучињеве и нелен кефјари, еке те жени нен панглавко имани. Сармехер ероми родела ероместа ором те дел побутер вакти баши фамилија, баши породица. Валлахи кај мусибети ко саво која мен до реслам. Кај авди оромја ровена пе андорома со орома буд хари време ненцар на кавена. Овај тано ек лошно бути која авди тани буд актуелно. Авди е пален пена, сади со си сјамен време, само на е фамилијаке. А е фамилија ко дини черела бари улога. А е фамилија ко дини, ојтано е манети тало Аллахи. Авди омануш узал од вас од цело време понуро на кавиле ки бути, е фамилијана дикела. Е чавен царлафи на черела. Пален ки давела чере, ка стариот телефон е мика са помина правила. Опедано проблеми баро. Ема авди е проблеми, ода чудинамен, со се авди о породице паѓона, со се авди е роме мукела, или со се роме ромјата на шела, па ми со се аве росим себе пика и која маре чера више на не комуникација машкараменде, на не чери балафи, на не шуни бајекја вересере муке, главено стари шуна муке народосе со иси ко тикток нели. Па е породица правале, ано која помини по Аллахи, ано која черела пе халали и ка вересе, дела пе насихати, поможини пе кодија фамилија, джано дјајтани породица, но касте си берекети. Док фамилија, но која на неа калабуча, на не черива лафи ек према лавер,
na ne šuniba je kjavere sere muke, na ne pomožiba je kjavere, koje savki porodica bereketi na ne, eme savki familija buci gate raspadini pe. Diken pejgamberja, pa ashabija, nahinen i onda bizo problemija. Ama on, pire problemija rešijelen, imanea, sabrea, hem šuže debea. Lengere kera, perdehine zikr, dove, respekti ek prema Allahove. Za razlika avdije, a ne namare problemija na rešinajalen, nego pobarelen čerajalen. Avdije, ne li kiamende najhariso isi, respekti ek prema Allahove. Avdije, sabr imate pominalena. Hem buci gata jare je porodica phajola. Avdije je ketit ne bučake familija rasturini pe. Sebe piso na ne sabri. Na mangela niko te trpini demek. Na mangela niko te trpini. Zamislim tu meno doa. Angleder wallahi amare babe ili pangune generacije. Ja on trpije jako. Maltetirime neko sa, ama žrtva dije samo obratno mate rasturini pe. Avdije oromja je kela fese oker mukena. Avdije oromja je kela fese oker tvarena. Čaven ki ulica čavena. Ma kajtano wallahi problemi baro. Odolese ako manga zorali porodica, zorali familija, mora insani te ovel sarvalani ko prvo tan ov. Mora manuš te ovel ko vlo. Mora manuš te ovel šužede beja. Znači mora koje savke načinja ki familija buti tečerel. Najbitno so mora insani tečerel, te bi ovelle sasti familija i tani dovati u kujini pire familija ke nebi. Penđardejtane pejgamberija ko same načinja, Allahe se dove uputije baš opire čerutne, baš i piri familija, baš opire vladija. A najput se Allahe molije, o Allah len tu putini, širk te načeren, pokorna ko Allah i te oven. Za razlika amen da ramen avdije, ket paluno droma mareva stava zdigame devlesem te molinale. Osim o Allahi kada neka ša iskušija, dijane sa o nasvali baba, te da ne Allahe molinjam. Palo su evladi sa stolo, palo dva mareva sta mukram. Znači morate ova kovle, mora pejgamberi halalen, to vela menge uzor ko sa, uzor ko ponašiba na samo ko lafija sa sosi butenje avdije. Endiken, sa sto čer, sa sti familija porodica, anulate ako nahine zikr, dove, pomiba o Allahi azza wa džele uopšteno, džan kod ova čer o šeitanika čelev se sad godka mangel, hem bud si gato do ova čerka propadinel. Hem čačipna se avdija mare čera, bud hari an lende o Allahi pomini pe. Amen bud putea kalestar lafi čerđan. Manuške duštela sabali. O manuške duštela sabali. Uštela je Allahevi pomini, Allahevi zahvalini. So Allahi dija palo so olesili duša rela pale, duša ko trupi raja, palo so suča. Ko so ego, duša vas dimile starine, obmulohine. Pa zahvalijanje devlesa bale ki duštijan so bale tutko dživdi pajraja. Zahvalijanje Allahe so avdi uštijan sa sto. Bizo gajle, bizo sekiracije, o frižideri tlo perdo. Krovu pravo šer, te vladija i tane turel dut, zahvaljanje devle, pomijanje Allahe. Allahi bud haritane od olakol avdije čerđe. I onda očekuj nas o se penaja avdije o familije, porodice, noćera, len bereketi na njem. Pa na ne, su Allahi najharijan lende pominipe. A ve Allahi, neko Allahi pena. Svedok je jahim. Ko amare čera maj bud pomini po šeitani su Allahi. Kozum droma ko dive samo je dajan do sabale čaven benga kamičina. I se mu kolao šeitan. Pogotovo čaven nemirna, a više na mirno. Onda amen manga kod ova čerek harmonija, sa stiv porodice. Ovo je tamo nešto gare, halalen, nemoguće. Ako manga je sa stiv familija, mora znači o pejgamberi, to je menge uzor, primer, na samo ko lafija, nego je ki praksa.
Allah te čelam tamo šukar manuša, kola putika čere uprav pire familije, sa ste zorale porodice Allah te del, te odgojina, te barjakera, emo šeri amin da Allah te durjara. Porodica palalen na ne samo odgovornost, porodica oitan i radost, al saiba pa hem čeliba. Pejgamber alihi salatu wassalam sa sua čeđam, primjer amin je kosa. Primjer mi je kosa, pa čak je, kad celo pelafi katare porodica. Pejgamber alejhi selam, ki praksa si kavi, saro manuš varani tovel, ki porodica neli, ki porodica Pejgamber alejhi selam ko samo thovia meni. Pejgamber alejhi selam si kavi, sale od ovako ode manuše, bah, asaiba, hem čeliba, ali porodica. Che per giardì preda avevamo mi conosciuto sempre takmičini pe pirelom nja Aisha radijallahu ta'ala anha ko prasta iba. Pa mu kela Aisha na khane moj povedinela. Pa takmičini pela odritodrom. Pa kava drugo pejgamberi na kavla en duma o Aisha bua pa tu ke kole drom mese sura khavjano. Keliba kai. Kobra. Jinja petalo ashabia. Hema Allah ko Resul fa ya Rasulullah jeninjuma. Čelo Pejgamber alejhi selam pa jeninjam manušnja sonika ženinina ime ili ženinjam na manušni udovica so ime ve ženini. Pa ya Rasulullah jeninju manušnja so i većine ženini udovica. Pa sam pa kamo sreća te ženine manušnja koja nikad ženinina ime pa teša ime late keletuke. Pa sam te šaje laja so, te kele tuke. Pa budite ne primjeri. Pejgamber sam si kavi, sari od ovakvih porodica, i sihem asajba, i sihem takmičiba, čeliba, sasi kavi, rahmeti, mangipa. Nedavno penđarde predaje sorsa sam si kavi ki porodica, mangipa pa, rodilja lela je čaša, Aisha hem pila. Pa ovdje je čaša. Normalno je čaša kedlja. Pa su pila, ovo koja strana. More sam vrtini je čaša, pjevan do tanko tar pilane sirironi, pa odolea si kami mangipa. Isto je dalko hajba, ne bi bila prikicingja je kačiko ne sirihanuma ovdena, ko isto tanko to je kicija ili ovda. Razi kame nam di, ga do nam, je kja verite što potpisina. Mukerom njam do čaveda. Kakav? Naisham sam di sto čaša što pija. Ja ga čega hvala, ja ga laver. Ali sad sam rahmetni da ti porodica si kavijam. Ali sad sam planini predvodini džemate, a eno unuke o Hasane Musein ukenane, veli. Ali sad selam pohari, ne mukele džala ki sežda. Ne grupo. Kada me nam dijami plajna, gdje unuke o, sad unuke i sami džala šukare, Tarzanja, sad ukena na nekaj. Planin doj, a mi kuna vasi ne veri nami, zato su na koša. Čara do duboki kada ka frdali tebe. Znači, na naden rahmeti. Rasul selam, kad bi šunali neko namazije vladi sar palal, neka starki familija rovela, bi skratini hine namazea. Biko Rasul sam si kavija, amen, subhanallah, metode so sar bivarani insani te postupini, kaj? Kad će ova pelafi ki porodica. Bud bitna bučajmo do leka završina, najbuco Rasul sam si kavi su bivalani ki porodica te ovelt, tamo pomoži ba, eronja e čaven. Danas se kao doa gdje, kao gdje su no vreme, kao gdje su to tanka i nama men, odvaja lađao. Možete pomožine eronja, te soljare e čaven, odvaja lađao. Možete pomožine eronja, nešto udurite sivel, kada nešto je čaven da je pjakna, ja pantola paravdini, to je neka se lađao ovdje. Tu si sivini je drom. Svo problemi, oja problemi kad te manušenje su i ki Evropa, lađavodova. Međutim, ovaj kod dini suneti. Prisa selam, često džaja e porodica, ano čete pomožini. Ko razna čerutne buča. Pazi, ko razna čerutne buča na pirja. Kaj god šajao Pejgamber alihi salatu wasalam te pomožini, te pomoži ja nam utramo. Za razlika Amen Abdin. Amen Abdin na jedan vreme. Niso se Abdin na jedan vreme.
Арса саламу за салла пази пейгамберини, влестар бичал домашкарко народу, обавезен цар на некај. Узал са одгоре, са сама раки вакти кај. Пере породицаки. Не се буд битно, поготово кога дисутно време. Кедал искушение, опарипај мануша стари таро са острани, најбитно е мануша вдие поготово да раки вакти пире породицаки. Породица не сири приоритетите ова. На амал, на нико, когод, кај год, вичини, наштијавал. Чаве морате пазина, на не ладжаву. Чаве морате паштарал. Чаве морате кунинал, на не го ладжаву. Поможина тиреном ња. Емроса сам хла, овен шукар, тумаре породица. А нај шукар премали породица, ли мејну модова. Орса сам наредини премали породицу инсани тоа шукар, ковло, ко помоć, таро хајири, тари фајда, лесоро хајири сарети дикен. Амди ромити копалу чало. Арска авди, валлахи сабе ромаула. Ано чери, изгледа само амин шерихина. Ано чер само амин шерихина. Ко чело проблеми, орум чела проблеми. Кој мусибет, ко динина. Ама ори ислами, морате панџана. O insani lesoro islamluko počmini čeraldan. Da ne bitno avrijal sa ohina. Nego bitno samo čere prema li romni, prema lo čave, prema lo... Oltaro islamluko si kavi pe prava musliman. Či najnek bitno avri sa ohina. Lese prava musliman o vreme džala. O čave bajrona. Kada vati pišmanika pero dva vati leca sona na kavđan. Pišmanika pere. Hem karodeo vano tirane, ама nažalost na kašaj. Леса дисутно диве искористи сваќи шилоту мачкер, тај сутносиш, тај сутно на интересе. Окоа со на кра, мажали зоизо на штитиране. Со шајав диете чере чер ману тај сасе. Покрал лајка му нато крал мишукар муслимања това.